Karyaon korench isu. Kan pakatay ko. Inupukach koros piawiyong kichail. Eri. Kichail ka makali kichail sang me koros mekin kasamenela talwar o talingayan. O kichail songan sarawila unsak. Ni achail pankin memur nan achail lamku kupuran coach. En Paul e peren. Kumail chama-chaman kich nan kabeta mail kan. Socha sapung eo sa wiyayang emen. Socha kawait swat eo sa kawakila emen te pichikiti emen. Isocha intinta mech po en kaway kumail. Po tuwane intawan kumailer nas mieto mail nan mongyongi. Makarata kichail wiya eo ni meur o ni mela. Ikaparaparkin kumail melaut melel. O ikin katunga kumail. Nanach lokolok kan koros nan kabeti kin tren kekelailche. Ikin pereperen ko wala. Pilmurin achlel Macedonia sa sochaman tiar kisin anson ko malkis po wasa koros apal chor. Marang sangren aramesakan o pilpunot nan kabetich. Ab kosh makin kachin kamarata nan kabet en mechuchularakan. Yei makachin kan sanamawi kin kichala en Titus eleletong rech. Ab kaitekche eleletong rech mesa in sanamaw kila. Pagbilrongo tuwanamail kakelakatan ang kabete. Tuwanamail ngongkilar chuwong ye. Tuwanamail insinsuat o tuwanamail mentorayela. Yei mech makalaudalar ay insanamaw. Pamay kan sinsuatikin kumaila kisinluko may katarawang kumailo. Mech isocha kolukila ay wiyatar kisinluko. Apoy kakache insinsuat kila ay rongata may karayong kumail insinsuat ansokis. Apmech may peran kitar. Kaitekin ay kansinsuati kumail laro. Apweki amail insinsuat ay karayong amail kolula o walya kapala. Coach makachin tatangki insinsuato. Ima karata socha mekoch suat sa karayong kumail. Po insinsuat ma coach kin kachin tatangki kin kareta walya kapala ren aramas o kin karayong komur. O socha makin insinsuat ki. A insinsuat ang sampa kin kareta mela. Kumail kilang tama coach kachin wiyatar remail sang ni insinsuat watch. Tuan karatar amail persaklar. Amail ngangkilar katete pain amail pungkan. Uwan amail suat kimeswat. Uwan amail per. Uwan amail pepemakan. Uwan amail patiti. Uwan ngang en kalaka wiya swat kan. Ni mekaras kumail kasalatar makumail mamakalakal. Eri, ikatarawang kumail kisinlukawo. Kay tekin pweki aramas mawiyata sapong o makareta. Te aramas masapong uyawiyongo. Apo kumailen tiarata uwan lalen amail insanokin kich mon silangin coach. Ikarapen lalach inanen kelaila. Eri, lalach kelailta sa pilperan kita kowalap tuan peran metaitus tiar remail ni kumail koros amail kansanamawiyala. Iswaikin kumailong Titus. O isocha sa rokiti iswaikin kumailo. Sakin ko sa yayong kumail memelel anso koros. Ibiltuan at suwaikin kumailong Titus, mesansaler melel. Ime limpak ong kumail, lalaut kila. Ni kin chamachaman tuan kumail koros, amail kin peikyong. O tuan amail kasamo ni lamun o wow kowala pie. Eri, iinenen peran kita tuan eikak kabarabarkin kumail ni me koros.